Pozdrav svima. Evo nakon malo duže pauze, jedan novi video za YouTube kanal. Juče sam podijelio ovaj e-book koji sam napravio naravno s pomoći AI-a. Sad ću samo ukratko da pojasnim kako je došlo do ove knjige i šta ova knjiga u stvari predstavlja. Došao sam na ideju kada sam se vraćao krajem septembra ove godine iz Crne Gore sa konferencija na kojima sam učestvovao i došao sam na ideju, pošto sam jako dugo putovao, dakle u otprilike nekih u oba smjera, nekih 15 sati, naslušao sam svakvih podcasta, svega, i onda sam došao na ideju, ajde da malo odmorim, više ne mogu ni slušat, ajde da probam da snimim nešto o AI-u, nešto što bi bila neka kompilacija nekih mojih teza, misli, vrijednosti koje smatram da treba gajiti kada je u pitanju AI, i uzeo sam i nekih sat i po vremena to snimio. I onda sam pokušao da otprilike vidim koliko mi je vremena potrebno da napravim ovo što vidite. Link će biti naravno u opisu videa. Ne znam da li hoćete da pogađate otprilike koliko mi je vremena trebalo za ovo. Pa, ugrubo sat i po vremena. Ajde da budem što se kaže maksimalno precizan, sat i po vremena mi je trebalo za ovo. Šta sam u stvari uradio? Dakle, prvo sam uzeo i uradio transkript kroz Google AI Studio. Dakle, ili Gemini, sve možete koristiti kako hoćete. Dakle, napravio sam transkript tih sat i po vremena koje sam imao snimljeno na telefonu. Nakon Google AI Studio uzeo sam, prebacio to u Google dokument i onda sam taj Google dokument dao novom Claude Sonnet 4.5 i dao mu prompt, dakle, da mi napravi knjigu od toga, dao sam mu primjer nekih svojih tekstova da može stil da izvuče i da mi napravi knjigu od toga, ali da koristi maksimalno teksta iz transkripta, dakle da ga ne skraćuje, da ne pravi blog post od toga, nego knjigu. I napravio neki 30 strana knjige. A i transkript je bio neki 30-31 stranicu, tako da je to ispoštovao. Ono što me je tu fasciniralo jeste što ako vidite ovu strukturu ovdje, ovakva struktura nije bila u mom govoru, dakle u tom solo podcastu pod navodnicima. Dakle, neke stvari, recimo koje ovdje vidite na kraju, i neke stvari koje su u zaključku su u stvari sam ih ja govorio na prvom mjestu, što me fasciniralo u smislu kako dobro je uhvatio sistem šta ja u stvari želim da napravim. Uradio sam, dakle, knjigu na engleskom jeziku, ona je savršeno urađena u Claude-u i nakon toga sam uradio prijevod isto u Claude-u na srpski jezik. Bilo je ispravke, moram biti pošten, dakle, bilo je ispravke za srpski jezik, to ni ne čudi me. Dakle, 30 strana je u pitanju i pa imao sam nekih, ajde da kažemo, pola sata rada na tome. To mi je u stvari oduzelo najviše vremena. Dakle, pola sata 40 minuta. Nakon toga sam generisao ove grafike koje ovdje vidite kroz Napkin, koji više nije u beta fazi. Dakle, grafike, ne slike, nego grafike sam generisao u Napkinu, isto je AI aplikacija. Nakon toga sam kompletan rukopis, odnosno kompletnu knjigu, ubacio u jednu svoju custom aplikaciju. Imate na mom YouTube kanalu kako sam je napravio. Zove se Novel Illustrator. I Novel Illustrator mi je napravio ove slike koje možete da vidite. Ima par naravno greškica, ja sam ih namjerno ostavljao. Dakle, namjerno sam ih ostavljao da bude sve legit. Ovdje recimo treba pisati copilot, ovdje piše copiot, recimo u tom smislu. Ova je jako dobra. Dakle, vidite, recimo, namjerno sam koristio drugačije stilove. Evo ga. Dakle, evo da prođemo kroz kompletnu. Dakle, ovdje možete vidjeti to, dakle, rekao sam za Claude, Napkin, Novel Illustrator, dakle, to je moja aplikacija. Eleven Lab Scribes isto može koristiti transkript, dakle, ja sam uradio i Eleven Lab Scribe-om i Geminijem. Ne znam koju sam na kraju verziju, jako su slične, samo Eleven Lab Scribe brojeve i te stvari govori riječima, piše riječima, dok Gemini to napiše brojem. I Reve.com sam koristio za naslovnu stranicu.
Dakle, za ovo i ovu zadnju stranicu sam koristio Reve.com i sve to zajedno postavio na Flip HTML, dakle da se može pregledati u PDF formatu. Dakle, kada saberem snimanje, znači sat i pol vremena, ali je to bilo snimanje u autu, dakle svakako sam morao voziti, dakle nisam odvojio posebnih sat i pol vremena za to. Dakle, ako uzmem snimanje, sat i pol vremena, 45 minuta je uređivanje bilo onog knjige koju sam dobio od Soneta i još 45 minuta maksimum je trebalo za sve ove ostale stvari, da generišem naslovnu sliku, da generišem Nepkinu one grafike i da generišem slike kroz Novel Illustrator, da to sve spakujem. Znači, ukupno je 3 sata. Ukupno, sa snimanjem. Tako da, ostavit ću vas sa tom mišljom. Do gledanja.